iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika iravugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi, muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ninjye uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo. Mu Burundi bamwe mu batuye mu mujyi wa Bujumbura barinubira ubuzima busigaye buhenze cyane ku buryo n'abari bafite agashahara batagishobora gutunga imiryango yabo. Ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro cyane ku buryo buteye ubwoba. Umuti rero si uwundi, ni uko ubutegetsi bushobora gutunganya neza ivyerekeye ubutunzi bw'igihugu. Uwo ni Kefa Nibizi ayoboye ishyaka Kodebu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ejo yagiranye ibiganiro kuri telefone na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu mu gihe igitutu cyongera biturutse ku iyicwa ry'abakozi b'umuryango utanga imfashanyo muri Gaza. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yemeje ko igihugu cye n'ibindi by'inshuti byo mu burengerazuba bw'isi no ku mugabane wa Afurika byashoboraga guhagarika jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994 ariko habura ubushake. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na Edi Rwema. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yemeye ko igihugu cye n'ibindi by'inshuti byo mu burengerazuba bw'isi no ku mugabane wa Afurika byashoboraga guhagarika jenoside yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994 ariko habura ubushake. Ibi Perezidansi y'Ubufaransa yabitangaje ku mugoroba wo kuri uyu wa kane mu gihe hasigaye iminsi mike ngo mu Rwanda hibukwe ku nshuro 30 jenoside yakorewe Abatutsi. Umuhango wo kwibuka ku rwego rw'igihugu uzaba ku cyumweru tariki 7 mu mujyi wa Kigali. Perezida Macron wari watumiwe na Perezida Paul Kagame muri uwo muhango ntazawitabira, ariko ubutumwa bwe buzatambutswa mu buryo bwa video ku mbuga zitandukanye nk'uko bivugwa n'ibiro bye. Muri ubwo butumwa Macron azumvikana avuga ko igihe gutsemba burundu Abatutsi byarimo biba, umuryango mpuzamahanga wari ufite ubushobozi bwo kubimenya no kugira icyo ukora. Ubufaransa buzahagararirwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Stéphane Séjourné. Ubwo aheruka mu Rwanda mu mwaka wa 2021, Perezida Macron yemeye uruhare rw'igihugu cye muri jenoside, asaba abarokotse gutanga impano y'imbabazi. Icyo gihe yavuze ko abarokotse aribo bashobora kuzitanga. Gusa yavuze ko Ubufaransa nta bufatanye bwagize kuko Abatutsi bishwe n'abaturanyi babo ku misozi. Muri uwo mwaka nanone komisiyo yashinzwe na Perezida Macron yigaga ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside, nayo yagaragaje ko icyo gihugu ku butegetsi bwa François Mitterrand cyananiwe kugira icyo gikora mu gufasha guhagarika jenoside. Marcel Kabanda uyoboye umuryango wibuka mu Bufaransa yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko yakiriye neza ubutumwa bwa Perezida Macron. Tugume makuru yo kwibuka ku nshuro 30 jenoside yakorewe Abatutsi ibaye. Bill Clinton wigeze kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe wagenwe kuzayobora intumwa z'icyo gihugu mu muhango wo kwibuka ku nshuro 30 jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ibi bikubiye mu itangazo ryasohowe na Perezidansi ya Amerika mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu. Muri iryo tangazo Perezida Joe Biden avuga ko intumwa za Amerika zizayoborwa na Bill Clinton wabaye perezida wa 42 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twibutse ko Clinton ariwe wayoboraga Amerika ubwo jenoside yabaga mu Rwanda mu mwaka w'1994. Avugana n'itangazamakuru muri White House, John Kirby uvugira urwego rushinzwe guhuza ibikorwa by'umutekano muri Perezidansi ya Amerika yavuze ko Perezida Biden yanejejwe n'uko Bill Clinton yemeye kuyobora intumwa za Amerika mu muhango wo kwibuka. He's very grateful that President Clinton has agreed to lead the delegation for the 30th anniversary. Our hearts and our prayers go out to the families of the survivors, of those who were killed. Aha John Kirby yasubizaga ikibazo cy'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika aho avuga ko Perezida Joe Biden yifatanije mu kababaro no mu masengesho n'imiryango yarokotse n'ababuze ababo, kandi ko ashimira Perezida Clinton kwemera guhagararira ubutegetsi bwe muri uwo muhango. Mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiranye ibiganiro kuri telefoni na Minisitiri w'Intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu. Ni nyuma y'iminsi mike ingabo za Israeli zigabye ibitero byishe abakozi 7 b'umuryango utabara mu ntara ya Gaza. Ibi ni mu gihe Perezida Biden akomeje kotswa igitutu n'Abanyamerika bamusaba guhagarika inkunga ya gisirikare Amerika iha Israeli, bitaba ibyo iyo nkunga ikagiherekezwa n'amananiza.
Kuwa mbere w'iki cyumweru ibitero bya Israheli byahitanye abakozi 7 b'umuryango World Central Kitchen wari umaze igihe ugaburira ibihumbi by'abanyapalestina. Ni umuryango watangijwe n'umunyamerika Jose Andres wamamaye mu guteka. Ibiganiro byabo byibanza ahanini ku mutekano mu ntara ya Gaza. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Anthony Blinken yavuze ko Perezida Biden yabwiye Netanyahu ko kugaba ibitero ku bakozi b'imiryango y'ubutabazi n'ibikorwa by'ubutabazi bigomba guhagarara kandi ko bitakwihanganirwa. Minisitiri Blinken yagize ati si ubwa mbere ibitero nk'ibi bibaye, ariko bikwiye kuba ibya nyuma. Minisitiri Blinken yakomeje avuga ko Perezida Biden yagaragarije Minisitiri w'Intebe Netanyahu ko intambara igomba guhagarara, hakaba guha abakozi bashinzwe ubutabazi inzira bakageza ibikorwa byabo ku baturage babikeneye. Imiryango itanga ubufasha mu ntara ya Gaza iraburira ko kuhakorera muri iki gihe bisa nk'ibitagishoboka. Umwe muri iyo miryango urashinja ibihugu bikomeje guha Israel intwaro ubufatanyacyaha mu bishobora kwitwa jenoside. Isabelle de Foulne, perezida w'umuryango w'abaganga batagira imipaka, yatanze impuruza ko muri iyo ntambara hashobora kuba jenoside. Imiryango 13 ikora ibikorwa by'ubutabazi ivuga ko Israel ibananiza mu bikorwa byabo byo kugeza ubufasha kuba bukeneye. De Foulne avuga ko umuryango ayoboye umaze gupfusha abakozi 5 muri 300 bakorera mu ntara ya Gaza. Yavuze ko Gaza muri iyi minsi imaze guhinduka ahantu hadakwiye kuba ikiremwa muntu. Iyi miryango irasaba Israheli guhagarika umugambi wayo wo kugaba ibitero mu mujyi wa Rafa uri mu majyepfo ya Gaza. Intambara muri Gaza yatangiye nyuma y'igitero umutwe wa Hamasi wagabye muri Israheli kigahitana abantu barenga 1200, abandi bagera kuri 250 barashimutwa. Urakoze Edi Rwema kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nshuti banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, tubibutse ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu no ku rubuga rwa internet kuri wa3.radio.voa.com. Ku mbuga nkoranyambaga adrese ni VOA radio yacu. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. radiyo Ijwi ry'Amerika tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Rwanda, bamwe mu baturage bo mu karere ka Rubavu, umurenge wa Cyanzarwe, akagari ka Busigari, bahangayikishijwe n'umutekano wabo nyuma y'uko umusirikare w'u Rwanda yishe umusore w'imyaka 15. Gloria Tuyishime abaha inkuru. Hari mu masaha ya mu gitondo ubwo twageraga mu mudugudu wa Bugu aho uyu musore yiciwe, inzego z'umutekano zirimo abasirikare n'abapolisi, RIB n'inzego z'ibanze n'abarugikubita bari bahageze. Twasanze kandi hari abaturage biganjemo abaturiye ako gace bari mu myigaragambyo yamagana ubwicanyi bwakorewe uyu musore w'imyaka 15 witwa Maniragaba Samweli warashwe isasu ryo mu gatuza n'umusirikare w'u Rwanda. Umuyobozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Rubavu, Ishimwe Pacifique, yadusobanuriye icyo yasanze cyari intandaro. Inkuru twayimenye rero mu masaha y'ijoro ko hari abacoracora, hano niko bitwa, bari bavuye muri Kongo bikoreye n'ibyo bari bikoreye birahari. Ibyagaragaye ni imifuka igera ku 10 ya caguwa. Twaje rero mu rwego rwo kugira ngo hakorwe iperereza koko. Icyakora ibi uyu muyobozi yatangaje bihabanye cyane n'ibyo abaturage batuye muri aka gace batubwiye, kuko bavuga ko kuva ku munsi w'ejo nimugoroba hashize umusirikare ushinjwa bitaga Paul basangiraga inzoga yambaye imyenda itari ya gisirikare. Niyonzima Jean de Dieu n'umuturage wo muri aka gace avuga ko yari ari mu kabari n'uyu musirikare. Hari saa 9 n'igice z'umugoroba, noneho abasirikari ngo twamanutse ngo tubona abasirikari bambaye sovira ko bafite imbunda mu makoti bari kwirukanga ku baturage. Nuko mu kabari twari turi kumwe twese twari twasenze. Umusirikare yari mu kabari barakenga abacoracora barahasohoka yirukanga, gutubirukanga natwe turi kubashungera yica umuntu tureba. Gucora tuzi ko bitemewe, ariko leta y'u Rwanda iravuga ati ugiye mu byo buteme bazamufata bamanisha itegeko, afite itegeko rimuhana. Umusirikare wayitemwe akimara kwica mu nda yasahitemo imbunda, yafashe umupanga yikubitaho, ndaga imbunda ndacu yabaye 15 mu musore w'imyaka 17-18. Abandi baturage twabashije kuvugana nabo badusobanuriye ko iby'ubuyobozi bwa Rubavu buvuga atari byo, kuko uyu muturage atageragezaga kwambutsa amagendu. Ubwo bigeze saa 3 z'ijoro twumva urusasu ruravuze, twahuruye tujya kureba
twe twatewe agahinda no kusanga bamusizeho ibintu kandi nta bintu yari afite, imyenda y'abacoracora. Bamwe mu baturage batuye muri aka gace bongeye kubwira Ijwi ry'Amerika ko batari bamenyereye iyi mico ku basirikare b'u Rwanda. Kuri bo iyicwa ry'uwo musore ryatumye ubwoba bwose muri benshi mu batuye ako gace, kuko biramutse bikomeje batazajya babasha kubatandukanya n'abasirikare bo mu mitwe yo mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu muturage utashatse gutangaza izina rye yatubwiye ko asanzwe aragirira inka ze mu kibaya. Nyamara nubwo bamwe mu baturage twari twavuganye bumvikanishaga ko kuba uyu musore Maniragaba Samuel yishwe ari bishya, kuri we iyi mikorere y'abasirikare b'u Rwanda ntimutunguye. None se yagusanze wiragiriye nshaka kubona uri gutambagira akagukubita, dore ngubu baherutse kuza abacoracora byo baca imbere y'iwanjye, nzotse mu nzu mu gitondo kandi ndagona ndagira hanze ndicara hasi nicare hasi nakoze. Abaturage muri aka karere gakora ku mupaka wa Kongo basabye ubuyobozi bw'igisirikare cy'u Rwanda cyakongera kwibutswa inshingano zacyo zo kwita ku mutekano w'abaturage. Kandi batubitsemo ubwo uyu musaza amubona ati ngo wamwicanye, umuntu amubona ati ngo wabutagiye kuri wese ibyo bintu koko bizaza kuzaza bikomeye. Turasaba ubufasha bongere babigishe bagira aho barindira umutekano, ndibe urindire mu baturage, uwabacitse ageze mu baturage bamwihorere, uwo bafatiye iyo bamushikirize inzego zimukurikirana. Ku rundi ruhande, Ishimwe Pacifique ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Rubavu yatubwiye ko bidashoboka ko umusirikare yakoresha intwaro. Twese turabizi abasirikare b'igihugu barinze cyane cyane inkike z'igihugu uko baba bahagaze, nta uba wiriwe mu kabari ngo noneho ngo bamupange n'akazi. Ntabwo ndi umusirikare ariko nk'umuyobozi turakorana, dusanzwe tuzi uko bakora, ntabwo bibaho ibyo ngibyo, ntabwo ari bya bindi tujya tubona abo mu baturanyi barwana bagira gute. Abasirikare bacu bafite disipurine iri ku rwego rwo hejuru. Ahubwo akihanangiriza cyane ko abaturage bakwiye kwirinda kwambuka umupaka mu buryo bw'amagendu. Mu busanzwe abaturage bambutsaga ibicuruzwa mu buryo bw'amagendu mu mirenge ikora ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafatirwaga ibicuruzwa cyangwa nk'uko ubuyobozi bubivuga bakaraswa bagerageje kurwanya inzego z'umutekano bitandukanye n'ibyabaye uyu munsi mu 1997. Aka gace kakunze kwibasirwa cyane n'abo bitaga abacengezi bishe abaturage benshi mu mirenge ya Mudende, Busasamana, Cyanzarwe n'ahandi. Bamwe mu bo twavuganye bemeza ko bakomeje kugira impungenge z'umutekano wabo bitewe n'imyitwarire ya bamwe mu baba bashinzwe kubarinda. Gloria Tuyishime, Ijwi ry'Amerika. Abatuye mu mujyi wa Bujumbura baravuga ko ubuzima busigaye buhenze cyane bigatuma n'umushahara abakozi ba leta bahembwa utakibahagije. Babishingira ku biciro by'ibintu bikenerwa buri munsi byikubye inshuro zigera kuri 2 cyangwa zirenga. Pierre Claver niyo nkuru afite inkuru irambuye. Iki gitunguru ni inoti y'ijana. Ubona ubuzima twavuga yuko bushemeye gose. Uyu n'umunyagihugu wo muri zone Buterere mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura avuga ko ubuzima bwamunaniye n'umuryango wiwe kubera ibiciro mu kuduga vyabaye ndanse. We na bagenzi we harimwo nabo hagati mu gihugu bafatira ku biribwa vya nkenegwa vyaduze ibiciro, bimwe mbere bikigwiza na kabiri. Ikiro cy'ibiharage kisigaye kigugwa 5,000, ibiharage bavuga ngo birabona. Ikiro cy'ibiharage vyahora vyitwa Kirundo kigeze ku 3,200. Ese nk'ubunya nk'utunze abana 5 bangahe ubona ari gute? Imihanyi 5 ni kiro icatanu, ama ikiraya 2200 ikiro, ikijumu nacho arico nirimira ngaho igihanga 2200. None babona yuko tubenga Burundi bwacu tugende. Nukuri abana bamwe bararara n'ubusa kubera kiro cy'umuceri cyo kiri ku 5,000 udafise ntoja, agitavuga cyo n'amavuta ikiyiko kimwe nicyo tugura nyene ku mahera 1,000. Nta n'amazi dufise. Amakara harabavye. Cyo dusaba leta nuko yoraba ikorohereza abanyagihugu kugira ngo umuntu arabe ko yofungura akaryama. Abanyagisagara babwiye Ijwi ry'Amerika ko n'igitoro casubiye gukena no hagati mu gihugu ni nk'uko. Hari watubwiye ko yaguze iritiro imwe n'igice ku 200 vy'amafaranga y'amarundi mu gisagara ca Ngozi, naho nyene muri Magendu kubera kuri station atakihari. Uwo muvyeyi agahenda nikose kubera ubwo bukene. Hari ico umuntu yoba kivuga aha turi bikankara tugenda twarapfuye. Umuntu aragenda kuri ako kazi yagize Imana ya karonsa arakagiye ko n'amaguru agataha n'amaguru. Twabaye duke ntacu ariko twabonetse, ariko kabura amakara yo kuduteka
ehe nguyu mwana urabuze ingene aja kw'ishuri. Bamwe mu bahinga nka Kefa Nibizi asanzwe arongoye umugambwe Kodebu asanga leta ariyo yonyene ishobora gutorera umuti ico kibazo c'ubuzima buzimvye. Aratanga umuti urimwo n'ingingo zihutirwa. Ko ifaranga ry'Uburundi ryataye agaciro cane ku buryo buteye ubwoba. Umuti rero si uwundi nuko ubutegetsi bushobora gutunganya neza ivyerekeye ubutunzi bw'igihugu, bukaduza umwimbu w'ivyankenerwa dukeneye mu gihugu n'ivyo dushobora gushorera hanze, kandi n'umwimbu ubonetse canke amafaranga y'agaciro abonetse agaheza agatunganywa neza. Ariko imbere y'uko ivyo bishoboka, leta yoraba yuko hariho ibintu bimwe bimwe vyankenerwa igabanya ko amakori, kandi bibaye ngombwa leta ikemanga yuko igihugu kiri mu ngorane z'ubutunzi, ikikemera ivyo bisabwa n'abafasha Uburundi kugira ngo imfashanyo zisahiriza mu iterambere zisubire ziboneke. Muri abo baganiriye n'Ijwi ry'Amerika harimwo abakozi ba leta nk'abarimu n'abaganga bafise amakenga kubera n'umushahara wabo w'ukwezi kwa gatatu utaraboneka. Ikinyamakuru c'abigisha La Voix de l'Enseignant canditse kiti na wa mushahara w'intica ntikize twita serumu ntawo turaronka, biraduteye amakenga cane. Abigisha bo muri kaminuza nkuru y'igihugu bobo bagabishije ko bashobora guhagarika akazi, basaba kongerwa umushahara kubera uwo bafise muri iki gihe utagishobora kubatunga n'imiryango yabo. Aha umukuru w'igihugu arafise inyishu itomoye kuri abo bigisha. Perezida Evariste Ndayishimiye yabivugiye mu masengesho arangiza ukwezi kwa gatatu guheze. Ushaka umushahara iyongere, umwe wese azokwigura ivyo ari none mugabukana inka atatu mwashizemo inka wikabitso wayihawe. Uno munsi tubona umunyeshuri aheze kaminuza mugaca wiyumvira gusohora umuntu atazi kwandika n'itete ugaca bamubwira ngo reze ngo kubera n'umunyonge gusa. None ariko arondera gusa nzova he kwabo bahinga byo barikuza bakajuza umwimbu ntayo matarisa akaboneka agataronka umusaruro. Perezida Ndayishimiye yasubiyemwo ko abarundi bakwiye gukura amaboko mu mpuzu bakagwiza umwimbu nk'uko nawe nyene abikora mu matongo yiwe hirya no hino mu gihugu. Yamara aragwa akagaruka akanagabisha abanyonora amatungo ya leta. Idoga ngo ibintu birazimvye, genda mu vyironderere. None je ndigera ndababwira ko ibiraya bizimvye, ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise, ndigera ndababwira ko ibigori bizimvye kandi ndabifise. Cenja muri stoki wanje jewe ndafise nk'ubu itoni irenga ya mire, ndafise itoni zingahe ibiyoba, ndafise itoni nka 5 z'ibigori nza ndasya, ndafise ibiharage muri stoke, ndafise umuceri muri stoke. Nece nkandazi ko bizimvye none no bimenya gute? Gema nimvira mbe umunsi igihugu kizogira zero mbega bizogenda nane gutomba mfayite ntibibaho. Turi binebwe n'ivyo igihugu cyari gifise turabinyonora. Raporo y'Ibanki y'Isi yerekana ko ingorane z'ubutunzi, iduga ry'ibiciro n'itituka ry'ifaranga ry'u Burundi bihanze igihugu mu myaka ibiri iheze, vyaheruka igihe Burundi bwari bwafatiwe ibihano by'ubutunzi mu mwaka w'1997 mu gihe c'intambara. Pierre Claver nkuru kubwijwi rya Amerika. Nyuma y'impaka ndende zamaze amezi n'ibibazo bya politiki byatejwe n'icyemezo cy'uwari perezida wacyuye igihe cyo gutinza amatora muri Senegal, igihugu cyabashije gusubiza ibintu mu buryo. Amatora yarabaye mu mutuzo, agirirwa icyizere kandi abera mu mucyo. Perezida mushya yaratowe kandi arahirira imirimo. Bamwe bavuga ko ibyabaye muri Senegal ibindi bihugu byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara bishobora kubifatiraho urugero. Ni inkuru y'umunyamakuru Mariama Diallo uri Dakar nabashyiriye mu Kinyarwanda. Umwuka mubi wamaze amezi make ashize muri Senegal urasa n'ugiye guhosha, ugiye gusimburwa n'icyizere giterwa n'uko igihugu gisanzwe kizwi mu buryo bwiza nk'inkingi ya demokarasi mu karere yongeye gushinga imizi. Avoka Agbor Bala, umuyobozi w'ikigo cyita ku burenganzira bwa muntu na demokarasi muri Afurika, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ibyo Senegal yagezeho bishobora kuba byarayifashije kwirinda kudeta nk'izabaye mu karere. Iyo Macky Sall aza kuguma ku butegetsi bishobora kuba byari kuvamo kudeta. Reba nawe ibibera mu bindi bihugu bikikije Senegal mu burengerazuba bwa Afurika. Twabonye ukuntu guverinoma za gisivile zahiritswe n'abasirikare. Indi mpuguke mu by'amategeko Ibrahima Diallo washinze umuryango FNDC urengera demokarasi n'uburenganzira bwa muntu muri Guinea, igihugu giherutse kubamo kudeta, yabwiye Ijwi ry'Amerika amasomo ya demokarasi Senegal yagaragaje. Nkeka ko inzira y'itora muri Senegal yongereye ingufu
impirimbanyi za demokarasi muri Guinea no mu bice bisigaye by'uburengerazuba bwa Afurika, iziha n'impamvu zumvikana zo gushingiraho zivuga ko nta bundi buryo bwo kwifashisha atari ubwa demokarasi kugira ngo tugere ku mutekano n'iterambere ry'igihugu cyacu. Diaro avuga ko we n'abandi bari bafite icyizere ko agatsiko ka gisirikare kayobowe na Mamadi Doumbouya kakuye ku butegetsi uwari perezida Alpha Conde mu 2021 kari butegura amatora bidatinze, ariko ko bitigeze biba. Twahisemo gukora imyigaragambyo kugira ngo twibutse agatsiko ka gisirikare ko igihe kafataga ubutegetsi kijeje inzibacyuho yerekeza ku buyobozi bwa gisivili. Natawe muri yombi kandi mfungwa amezi 9 muri gereza ntaburanishijwe, byonyine kubera ko nasabaga agatsiko ka gisirikare kubaha ibyo bavuze, bagategura amatora yisanzuye kandi atabogamye mu nzibacyuho, ubuyobozi bugahabwa abasivili, noneho bagasubira mu bigo byabo bya gisirikare. Uwitwa Prince Michael Ngwese Ekoso ni umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi United Socialist Democratic muri Kameruni, igihugu cyategetswe n'ubuyobozi umwe rukumbi imyaka irenga 40. Uyu Ekoso agira ati: twabonye byinshi bitagenze neza kuri iyi ngoma, gusa abanyesenegali barahagurutse kandi dushobora gukurikiza ibyo abantu bifuza, kandi bashobora gukurikiza inzego z'amategeko y'igihugu. Ndahamagarira abanyakameruni by'umwihariko urubyiruko rw'igihugu nkanjye kimwe n'abandi bantu kugenda bakiyandikisha ari benshi ku rutonde rw'abazatora. Ku myaka 48 afite, Ekoso yizeye ko umunsi umwe azasimbura perezida w'igihugu cye Paul Biya w'imyaka 91 y'amavuko, umwe mu baperezida bayoboye igihe kirekire kurusha abandi muri Afurika. Ekoso yishimiye abaturage ba Senegali na perezida watowe Bassirou Diomaye Faye insinzi ye mu matora aheruka nyuma y'ibibazo bya politiki byakongejwe na perezida Macky Sall ucyuye igihe. Uyu yagerageje kwigiza inyuma itora ariko bimubera imfabusa. Bassirou Diomaye Faye warahiye kuri uwa kabiri yatsinze Amadouba, umukandida w'ishyaka rya perezida Macky Sall mu cyiciro cya mbere na 54% by'amajwi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abashinjacyaha bo ku rwego rw'igihugu baregeye urukiko bashaka gufatira inzu ihenze cyane y'umukobwa wa perezida Denis Sassou Nguesso wa Repubulika ya Congo Brazzaville, iri mu mujyi wa New York mu burasirazuba bw'igihugu. Thomas Kamirindi abaye inkuru irambuye. Nk'uko ikirego kibyerekana, uyu mutegarugori yitwa Claudia Sassou Nguesso yigeze no kuba mu nteko ishinga amategeko ya Congo n'umujyanama wa se umubyara mu birebana n'itangazamakuru n'itumanaho. Mu 2014 yakoresheje abandi bantu binyuze mu nzira ndende ziziguye bamugurira inzu nini kandi nziza cyane y'agaciro k'amadolari miliyoni 7,100 ku igorofa rya 32 mu muturirwa witwa Trump Tower wa Donald Trump. Bayishyuye ako kanya yose uko yakabaye n'inoti nyazo. Ikirego gisobanura ko hiyongeraho andi madolari 245,000 yishyuye imirimo yo kuvugurura iyo nzu hagati y'umwaka w'2018 n'uw'2022, nyamara nta muntu uyibamo. Minisiteri y'ubutabera ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko ayo madolari yose hamwe yavuye mu mutungo wa leta ya Congo Claudia Sassou Nguesso yanyereje no muri ruswa maze awushora mu iyezandonke. Hagati aho nta cyaha ubutabera bwa Amerika bubishinjamo ikigo cy'ubucuruzi cya Donald Trump cyitwa The Trump Organization. Perezida Denis Sassou Nguesso ari ku butegetsi kuva mu 1979, hanyuzemo agahe gato k'imyaka 5 kuva mu 1992 kugera mu 1997 ubwo umukuru w'igihugu cya Congo yari Pascal Lissouba. Imiryango iharanira uburenganzira bwa rubanda ihora imurega ruswa, kunyereza ibya rubanda n'iyezandonke. Abana be nabo nuko. Nko mu 2022 ubutabera bw'Ubufaransa bwafatiriye inzu ihenze y'umuhungu we witwa Denis Christel Sassou Nguesso mu nkengero z'umurwa mukuru Paris. Ikibazo cy'inzu ya Claudia Sassou Nguesso i New York cyatangiye kuvugwa bwa mbere mu itangazamakuru hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 2019. Ni ubwa mbere Minisiteri y'Ubutabera igishyikirije urukiko ku kirego cy'iyezandonke mpuzamahanga.
irarusaba uburenganzira bwo gufatira iriya nzu no kureba ikindi yayikoresha mu biteganywa n'amategeko. Claudia Sassou Nguesso si uwa mbere ukomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikurikiranyeho ibyaha byo kunyereza ibya rubanda no kubishora mu iyezandonke bihanwa n'amategeko yayo. Mu 2006 FBI, ikigo cy'igenzacyaha na polisi yo ku rwego rw'igihugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yagiye gusaka mu rugo rw'uwari visi perezida wa Nigeria Atiku Abubakar ruri mu nkengero za Washington DC, ishakisha amadolari 100,000 mu noti nyazo yakekaga ko yari yahahishe aturuka kuri ruswa no kunyereza ibya rubanda. Icyo gihe perezida wa Nigeria yari Olusegun Obasanjo. Mu 2014 ubutabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwafatiriye mu mujyi wa Malibu muri leta ya California mu burengerazuba bw'igihugu inzu y'agaciro k'amadolari miliyoni 30 n'indi mitungo ihanitse irimo imodoka zihenda cyane ya Teodoro Ngema Obiang bakunze kwita Theodorine, umuhungu wa President Teodoro Obiang Ngema Mbasogo. Theodorine ni na visi perezida wa Repubulika ya Guinea Equatorial. Ababikurikiranira hafi bemeza ko azasimbura se umaze imyaka 45 ku butegetsi ariho kuva mu 1979. Mu 2014 nanone ubutabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwafatiriye imari y'amadolari miliyoni 458 y'uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Nigeria General Sani Abacha. Bavuga ko yari yarayanyereje ayahisha mu mabanki atandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu yandi mahanga. Guhera mu 2015 kugera mu mwaka ushize, urukiko rwo ku rwego rw'igihugu i New York rwaburanishije imanza z'icyiswe FIFA Gate, zirimo abari abayobozi mu mashami atandukanye ya FIFA, ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru ku isi, bashinja ruswa n'iyezandonke. Barimo babiri bahoze ari ba visi perezida bayo, abayobozi ba CONCACAF, ishami rya FIFA ku mugabane wa Amerika ya ruguru yo hagati na za Caraïbe. Mu 2016 urukiko rwo ku rwego rw'igihugu rw'i New York rwakatiye igifungo cy'imyaka 4 Amiral Jose Americo Bubo Nachuto, wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo zirwanira mu mazi z'igihugu cya Guinea Bissau, kubera ibyaha byo gucuruza ibiyobyabwenge n'iyezandonke. Nachuto yigeze kugerageza gukorera kudeta uwari umukuru w'igihugu cya Guinea Bissau rero President Joao Bernardo Vieira mu 2008, ariko irapfuba. Yatawe muri yombi mu 2013 na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije na polisi y'igihugu cya Cap Vert, arimo yitemberera mu bwato buhenze cyane mu mazi mpuzamahanga y'inyanja ya Atlantika mu nkengero za Cap Vert, aza gufungirwa i New York. Nachuto yakatiwe afite imyaka 70 y'amavuko, ahabwa igihano gito kubera inyoroshyabyaha no kwemera ibyaha no gufatanya 100% n'ubutabera, kandi abisabira imbabazi. Mu mwaka ushize uwari minisitiri w'imari wa Mozambique Manuel Chang yatangiye kuburana mu rukiko rwo ku rwego rw'igihugu i New York ibyaha bya ruswa, kunyereza ibya rubanda n'iyezandonke. Yatawe muri yombi mu 2018 muri Afurika y'Epfo, yamushyize mu maboko y'ubutabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa karindwi 2023. Mu kwezi gushize kwa gatatu urukiko rwo ku rwego rw'igihugu i New York rwahamije Juan Orlando Hernandez ibyaha by'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge n'iyezandonke ashinjwa ko yakoze akiri ku butegetsi. Hernandez w'imyaka 55 y'amavuko yahoze ari umukuru w'igihugu cya Honduras cyo muri Amerika y'Epfo imyaka 8 kuva mu kwa mbere 2014 kugera mu kwa mbere 2022. Yatawe muri yombi ku itariki ya 15 y'ukwa kabiri 2022, amaze ibyumweru 3 gusa avuye ku butegetsi. Honduras ihita imuha Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa 4 kwakurikiyeho. Urukiko ruzamumenyesha igihano cye mu kwezi kwa 6 gutaha. Nshuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura amakuru no kuyabagezaho. Ndabifuriza amahoro n'amahirwe, mugire ibihe byiza.